Селям алейкум, урметли телесерджелер, сіз Милли телеканалында хаберлер информацион программасына сейр этесіні студияда мен Алиме Кайбулаева чалышам, 5 саатқа бойле малюмат энді азыр. Руслан Бальбекнің Қазан университет студентлері Иле Коршова. Русияның шерифлі Али оқув юртларының бірісінде тәсіл алмақна асылдыр. Сама программа предполагает повышение квалификации, либо переквалифицирование, то есть на базе высшего образования. Бүгін Қырым Татар Ватан Седасы радиосы yayınlап башлады. Selam aleykum kıymetli dostlar. Vatan Sedası Radyosu sözüne can yürekten selamlay. Қызылташ ve Ахмеджетлі Таврияның нәтижеви матчы. Tekvando boyunca birincilik ve чемпионат. Vicdansız төлеже ya da imtiyazlarının nasıl doğru kullanmak, Milli Hareket veteranı Enver Ametov hoş meselege uğradı. Все оплачиваю. Они мне говорят, обратно повторяю, что отменен льготы. Дайте мне бумагу, то есть решение или что-то. Мы вам ничего не дадим бумагу. Suriye'de barışık nezaret etilüvü boyunca Rusya, Türkiye ve İran memleketler operatif takımının müşaviresi Astana şehrinde olup geçe. Anda MD OON ve Yardan ekspertleri de iştirak ettiler. Evvel Astana'da Suriye'deki vaziyetini regulleştirmek ve atuvlarını toxtatmak meselesi boyunca İran, Rusya ve Türkiye memleketleri anlaşıv tizdiler. Bugün ekspertler bu işinin tafsilatlarını onun amelge keçirilvini öğreniler. Rusya Müdafaa Nazirligi böyle көршүвлер muntazam surette keçirilecek akta bildirdi. 2014 seneden başlap Kırım'da yarımada gençleri için Tataristan'da region ara tahsil programması çalışa. Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek Kazan İnnovatsion Üniversitetine okumağa kirgen studentlerinin görüştü. Bu haqda Sultaniya Istakayeva'nın levhasında. Bu sene Kırım'dan 50 student Kazan İnnovatsion Üniversitetine kırıp endi birinci sessiyаны tapşırdılar. Yarımadamızın çeşit köşelerinden bugün toplanğan studentler көрüşüp ketişatında alınğan tecrübelerinin ve tesuratlarının paylaştılar. Devlet Dumanın mebusu Ruslan Balbek bildirdi ki, tahsil lehası Kırım studentlerine devlet ve belediye idare etuv yönelişinde gerekli bilgiler almağa imkan verir. Сама программа предполагает повышение квалификации, либо переквалифицирование, то есть на базе высшего образования, начиная от бакалавриата до магистратуры. Люди, которые имеют уже какое-то базовое высшее образование, имели возможность, обучаясь в рамках этой образовательной программы, получить уровень магистра госуправления, либо бакалавра госуправления и, естественно, реализовывать уже свои знания, опыт в одном из передовых субъектов Российской Федерации на благо крымчан, на благо Республики Крым. Rusya Federatsiya Prezidenti Ogünde Milletler Ara Münasebetler Boyunca Şurasının azası Eskender Belalov kaydetti ki, bu Kırım inkişafı için emniyetli hissedir. Çünkü kadrlar potansiyeli gelecek içtimai iktisadi ösünü temin edecek. Hem de Eskender Belalov'nun fikrine göre böyle gibi tahsil programmalar Kırım'da da işlep çıkarılmak gerek. Ben bilesem gelecekte bana biz buğan üniversitede mında da öyle programma olacak. Şurada yanı öyle bir programma açıla. Ben bilesem özümüzün respublikada da böyle programmalar olacak. Daha ne aytmağa isteyeyim, sağ ol isteyeyim. Başbakan bizim respublikaga, Başbakan Tatarstan Respublikası'na çok sağ olsunlar. Kırım Tatar Regional Milli Medeni Muhtariyetinin reisi, takımının kuratörü Evas Umerov kaydetti ki studentler pek faal ve muhabbetler. Medeni programma ketişatında studentler Kazanda İsmail Gasprinski adını taşıgan sokak olganını bildiler. Şu sebepten olar bu sokakta abide tahta tıklemek teşebbüsünü seslendirdiler. Şimdiki vakitte yerli hakimiyetinden iş alıp barılmakta. Men birleşsem studentlerinin gelecek siyasında endi bu tahta sokakta tıklenir ve bu sokakta yürgen insan İsmail Gasprinski hakkında bilecek. Student Anayit Attarova Saq şehrinde yaşay adliyeci yardımcısı olup çalışan. Ayta ki Kazanda alğan tahsil bu büyük ve emniyetli tecrübedir.
все преподаватели старались. Университетнің әрбір ожасы бізге терен ве кереклі білгелеріні бермеге тырышты. Біз есе өз небетімізде бұл білгелеріні өз ішімізде файдаланacakбыз ве Қырым Жумхуриятымыз нөміневе олacak. Исмаил Гаспринский адыны ташыған медиа мерkezінің хадимы Эдем Эбушиитов саяки тасил программа студентлер үшін пек файдалыдыр. Чүнки тасил алудан ғайры Татарстан Жумхуриятының медини ве тарихи жайттен диққатқа лайық ерлеріні зиярет етмеге имкан да oldu. Беллесем біріміз өз üçün кереклі ве эмиетлі тәвсиелер чықардылар ве бұл білгілеріні ве тәвсиелеріні келечекте өз ішінде, яшайышында ве оқушта файдаланacaklar. Енді студентлер майыс айының сонында olacak екінші сессияны тапшырмаға азырланалар. Қатырлатамыз, кечкен сенелері Қазанда 45 Қырым мутехассысы тәсил алдылар. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмежит халқара авалиманында туман себебінден рейслер тоқтатылды. Жемат или Бахмудир Игорь Лаптев білдіргеніне көре, командирлер учақны неерде қондырajағы ақты қарарына өзлері алалар. Оңайтсыз ава шарайтлері себебінден Керич паром кечтіде ава шарайтыне көре чалыша. Тахминлерге көре кечет февральның 8-9 күнлері оз ішіні бұтунлей тоқтата біле. Бұқта деңіз мудирлігі хабер етті. Бүгінден башлап Ахмежитте 99,5 далғасында Ватан Седасадлы Қырым Татар радиосы яңғырай. Яқын вақытта есе о ярымадамызның башқа регионларында да яңғырajak. Қайдетмек керек ки радио бір елдан зеде интернетте тест шекілінде çalışайды. Радио açылвы ватандашларымызға ана тілімізде халық ве заманеви ерлар, әмде авалар ile keyiflenmege имкан бережек. Selam алейкум, kıymetli dostlar. Vatan Sedası radyosu sözünü can yürekten selamlay. Яңы музыкаль саатыны біз сервер Какуранын байрағым адлы ерінен açtık. Ватан Седасы адлы радиосында çalışkan яш ве истидатлы мұхберлер біздің күнделік яшайышымызны яраштырмаға тырышачаклар. Тақым 20 инсандан ибарет. Эркунь олар ватандашларымыз үшін мерахлы еглендіріжі ве файдалы рубрикаларны азырлайлар. Біздің фольклорымызны унутмажамыз, қысмет етсе радиомызда аталар сөзлер olacak. Yakın vaqtda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri de olacak. Bu imkan bizim halkımızga folklorunu ezberlemek, bilmek ya da hatırlamak ve elbette dinni yaxşı terence bilmek ve onu hatırlamak için. Кенче dinleyicilerimiz için Kırım Tatar halk masalları яңғырajak. Bu mesele boyunca şimdi iş alıp barıla. Sabah saat 7'den 10'gaca bizim taraf adlı sabah programması olacak. Meraklı rubrikalardan gayrı belli musafirler davet edilecek. Mına bugün de canlı efirge genç ve istidatlı yerçi çalgıcı Edem Osmanov teşrif buyurdu. Bu radyonu halkımız çoktan indi bekleydi. Mına endi açılacak, kısmet olsa pek yaxşı olacak. Bizim yaş halkımızga, yaşlarımızga bu bizim Kırım Tatar nağmelerin çokça dinleyecekler. Edem Osmanov vatandaşlarımız için canlı efirde Kırım Tatar halk yerini icra etti. Seni de bana gayet Фетислам Кишвеев радиода диджей olarak çalışa. Bunyan bir sırada o başka sanat adlı rubrikanın muallifi ve alıbarıcısı ola. Programa kunde bir kere efirge çıqa ve Kırım Tatar halk yerlardan gayrı bütün Türk aleminin ağır rock ve başka yönelişler muzikası yaңғырай. Bizim yaşlarımız bugün halk yerlerinden başka böyle adetten tış muzikаны dinlemeye severler. Çünkü böyle muzikada aktual mesajlar, siyasi, içtimai, dini проблемалар anlatılmakta. Millet telekanalının general müdiri Seyran Mambetov aytganına göre, Ahmetşit'ten son radyo Cankoy'de, Orxapıda ve Kırım'ın başka köşelerinde yaңғыra başlayacak. Biz 99.5 dalgasında olacağımız. Ahmetşit'te başka regionlarda, başka dalgalarda Radyo Vatan Sedası 24 saat çalışacak ve 24 saat devamında Kırım Tatar tili olacak. Ben bilesem bu radyomuz çok büyük işe koşar.
bizim tilimizge ve medeniyetimize inkişaf etmege. Радио ачылуыны vatandaşlarımız sabırsızlıkla beklediler. Ayrı alda bu aydavcılar. Yolda ana tilde çeşit yayınlarını dinlemek hem gönül için hoş hem de faydalıdır. Sağ olunuz, это очень приятно. Radiomuz olğanını için pek memnunum. Halkımız o sırlarını dinleyip inkişaf etmege gerek. Endi Kırım Tatar avalarını, haberlerini dinlemek imkanlarımız var. Yolda ketkende tuvgan avalarını dinlemege pek güzel. Adamlar kuvanır indi. O tilinde avalar dinleme, türküler dinleme. Men bilesem bizim halk için balaban kuvançtır. Radyoda özün türkülerini dinlemege. Radionun öz saytı var, Vatan.fm. İçtimai aklarda da Vatan Sedası grupası var. İstegenler anda öz selamlarını soyakrabasına, dostlarına ve yakınlarına hayırlavlar, tilekler yollay bile. Radionun şiarı Vatan Sedası Kırım'nın Gürsesi. Ayşe Şulakova, Kim Bekirov, Millet için. 2017 sene 1 fevralden çalışmagan nefakacılarının sigorta nefakaları 5,5%-ga arttı. Individual nefaka koeffitsiyentinin kolemi 78 ve 28 rubleni teşkil etti. Ona göre sigorta nefakaları tayin etili. Tafsilatlarını muhbirimiz Muhammed Zikiriyev bile. Sigorta nefakanen beraber tölengen tamziyat ta 5,5%-ga indeksasiya etilecek ve 4805 rublenin teşkil edecek. Böylelikle Rusiyanın nefaka fondu episi sigorta nefakalarının berilüvine geçecek. Yani hartlık, sahatlık ya da хорanta başının joyhan хоранtalarga çalışkan nefakacılar iş faaliyetinin son indeksasiya geçip nefakalarını alabilecekler. С 1 февраля мы провели индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Были проиндексированы страховые пенсии. И пенсии увеличились на 5,4% в связи с ростом потребительских цен за 2016 год. Индексация у нас прошла. Значит, в феврале месяце у нас люди уже получат пенсию в повышенном размере. Социальные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению у нас будут индексироваться с 1 апреля, как это и предусмотрено законодательством. Nefakalarının indeksasiya ile beraber fevralın 1'inden başlap en keniş darhalgan tolev 5,5%-ga indeksasiya etilecek. Alazırda Kırım Cumhuriyet Nefaka Fondu 140'tan ziyade insanlarga darhata. Bu federal imtiyalılar, onların arasında sahatlar, arbi hareketler veteranları, radiatsiyaga oğragan Sovet Birliğinin kahramanları ve diğer nefakacılar. Что касается проведения индексации пенсий работающим пенсионерам. Конечно, в феврале месяце индексация в отношении их пенсий не будет проведена, и пенсии работающим пенсионерам не будут повышаться. Но если человек прекращает свою трудовую деятельность, у него возникает право на повышение пенсии с учетом индексации. Поэтому те сведения, которые мы получаем от работодателей, а они за каждого своего работника уплачивают страховые взносы в пенсионный фонд, и у нас ведется персонифицированный учет всех работающих граждан. Как только мы получаем сведения о том, что данный человек прекратил свою трудовую деятельность, мы ему проводим индексацию пенсии уже в беззаявительном порядке. Biz yerli sakinlerge böyle sualını müracaat ettik. Devlet tarafından koşulgan paralar yeterli mi yok mu? Ve onlar böyle cevap verdiler. Ну, конечно, еще маленький. Elbette nefakalarımız az, çokça gerek. 5-4% bizim nefakамызга pek az. Men isteyim menim nefakam 20.000 olsun. Яра. Men pek huvanam, mana bir şey yeterli. Ну, какие могут быть впечатления? Tesuratlarım yok, nefakаны azçık көтердилер. Yıl öyle көтерейлер. Ну, повысят, будем рады. Конечно, и прослушав. Көтерселер, biz pek huvanacakmız, ama nefakalarga 20-25 nefaka olsa elbette biz daha huvanar edik. Ama şimdi biz bergen nefakaga huvanamız. Ну, как? Нет, правда, что нет? Tesuratlarım pek yakşı, men pek huvanam, ama nefakalar көтерilse, episi mahsulatlar daha pahalı olacak. Hayt etmeli ki Rusiyalar nefaka ile temin etülevinin minimal seviyesinde regionda her vakit yaşaf minimumdan az olmayacak. Eğer çalışmagan nefakacı olgan nefakanın başka tölevlerden beraber kolemi yaşaf minimumdan eksik olsa ona içtimai tölev tayin edecek. Muhammed Zikiriyev, Ramazan Alivapov, Ruslan Xaxlov, Millet için. Ksenofobia ve ekstremizmge yol bermemek meseleleri bugün Moskva Ahmejit videokopur ketişatında muzakere etildi. Spikerler keçken yılının yekunlerini çıkardılar ve dini radikal akıntılarının işlerini yasak etmek usulları hakkında söz yürsettiler. Bu haqda bizim Nevbeti Kilevxamızda.
Видеокопыр девамында агрессивная ксенофобия и радикальный национализм в России в 2016 году мевзуда инсан хукуклары боюнча Москва бюросының эсабаты тақдим етілді. За минувший год было выявлено не менее 30 экстремистских и ксенофобных проявлений, в которых пострадал по меньшей мере 51 человек, 11 погибло, 12 получили тяжелые ранения. Чаще всего инциденты происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Отдельные проявления радикального национализма были зафиксированы во Владимирской, Свердловской, Иркутской, Омской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия и Республике Татарстан. Маруза ақында өз фікіріні Русия Федерация президенті өгінде милетлері рамыны себетлері бойынша шурасының рейсі Этнология ве антропология институтының мудир муавины Владимир Зорин білдірді. И очень важно, чтобы у определенных сил не наступило желание осуществить этнизацию социальных конфликтов, а подобные факты уже просматриваются. Ни в коем случае нельзя замалчивать межнациональную напряженность и весь негатив списывать на бытовые причины, но не менее опасно и переводить все социальные и экономические проблемы в этническую плоскость. Видеокопыр девамында дини экстремизмге қаршы иш группасы или нешір етілген китап тақдим етілді. Называются методические материалы по профилактике псевдорелигиозного экстремизма и взаимодействию с религиозными организациями. Здесь описан как раз-таки формат проведения такого рода мероприятий, как правильно их выстраивать, какие вопросы задавать, что обсуждать. Bundan gayrı Albir Kırganov kaydetti ki 2014 sene Kırım Rus erkenine kirgenini yarımada çeşit milletler ara ve etnik arazidiyetlerden хорчаланды. Относительно Хизбут Тахрира на протяжении 23 лет под видом либерального закона эта группа она серьезно готовилась к неким действиям, и благодаря тому, что прошел референдум беспокойно, было принято то решение, я думаю, что мы уберегли вообще Республику Крым от межнациональной и межрелигиозной войны, потому что вот эти как раз таки ребят могли бы здесь использовать. У нас эта организация запрещена законом. Yarım adamızda ekstremizm peyda olması mümkün mü деген суалнен biz Ахмеджит sakinlerine müracaat ettik. Крымчане все-таки нормальные люди, адекватные. Крым многонациональный. Все как-то живут нормально, без всяких... Я не думаю, что какие-то могут быть проявления. В связи с чем? Для чего? Все возможно, но здесь люди все хотят жить мирно и счастливо. Таких настроений, чтобы там кто-то кого-то не любил открыто и явно, я, по крайней мере, не наблюдаю. Я думаю, что возможно, надо от этого беречься. Хизбут Тахрир. Я знаю, что это экстремистская организация, запрещенная во всем мире. Но в Крыму, к сожалению, при Украине она была разрешена. Вот она имеет такую направленность. Наши правители на страже порядка, наверное, стоят. Может, надеемся, не будет. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. 76 yaşındaki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Enver Ametov kıska vakit devamında çoğdan çok mahkemeler ve çeşit müesseselerinin davalaştı. 2015 senesi o reabilitasiya aktavesi kaldı. Kanunga binaen vatandaşımız kvartira tölevi boyunca 50% imtiyaz ile kullanmağa. Cemaat nakliyesinde imtiyazlar ile yürmege hem de hakimiyetten her ay 500 ruble almağa hakkı var. Lakin buna bakmadan ағымдaki senenin başında onun keyfini bozdular. Meseleni Sabriye Halilayeva öğrendi. Enver Ametov ай коммуналь хызметлерini төлей. Bu yılının başında o Экоград müessesine barıp eski abonent kitapını değiştirmeye istedi. Bu yerde nefakacıga borcu olğanı aqta haber ettiler. Belli olğanına göre Enver Ametov müessesege çöplük çıkarganları için borçlu eken. Экоград xadimleri bildirgenine göre imtiyazlar 2016 senesi yanvar 1 gününden başlap lahu etilgen. Я сходил, взял новую книжку в это время. Men Экоградқа бардым. Маңа sizin borcunuz бар dediler. Men bu nasıl borç eken dep soradım.
едім. Мен әрдайым төле едім. Олар енді имтиязлар жоқ деп жауап берділер. Мен маңа бұл весіғаларны көстермелеріні талап еттім. Олар көстермеге исмеділер. Бу меселені аңламақ üçün біз Ахмеджет шер мемориятының имтиязлар ве тамзенатлар бөлігінің башына Мурат Гафаровға мұражат еттік. Малюматмен якынжа танышылған соң Гафаров қайтетті ке бүгінгі күнде Ахмеджет районында полигон қапалы, чөплік ішлеткен заводлар жоқ, ве коммуналь турмуш чөплік чықарғанлар жоқ. На текущий момент в Республике Крым сложилась такая ситуация, что в связи с изменением... Шымдыки вақытта Қырымда бойле вазифе Русия Федерация мескен кодексінде дінішмелер кірсетілді. Шу себептен мұқтаж инсанлар үшін чөплік чықармақ бойынша имтиязлар бермекні чаресі жоқ. Чөплік чықарылығы или коммуналь қызметі оқырашмақ керек, ләкин бұл процедура сонына же кетірмеділер. Энвер Аметов бұл меселені аңлап оламай. Ватандашымыздың нефақасы уфақ. Ләкин бұна бақмадан жемаат нақлиесінде жүрмек үшін пара бермек керек. Чүнки оның реабилитация ақта шеәдетнемесі жоқ. Справка о реабилитации. Реабилитация справкасы шахсиет кім олғаныны көстермей. Чүнки анда фоторесім жоқ. Бойле олса, айдавчыларға мен паспортыны көстермеге мечбурым. Аңлайсызмы, маршрут таксиде жүрмек үшін маңа бір талай весіғаларыны ташымақ ве айдавчыларға көстермек керек екен. Бұна насыл айдавчы разы олур, сені кім білежек. Ахмеджет мемориятында милитлер ара мунасибетлер бөлігінің музері Ескендер Муждабаев қайтеткеніне көре, Русия Федерациясында реабилитация бойынша шеәдетнемелер 2002 сенесіне қадар берілген еділер. Соңыра бұл үш тоқтатылған еді. Шымды есе Қырым акиметі бұл меселені чәзмеге тырыша. На уровне субъекта готовы, вот мы поддерживаем. Біз өз тарафымыздан бұл меселе чезілмесіні үшін федераль махмеге денішмелер кірсетілігі бойынша тешебюз көстереміз. Ватандашларымыз шәдетнамелеріні 1-2 ел девамында алмалары үшін қол тұтажақмыз. Энвер Қарбаба умут етеке, Қырым акиметі яқын вақытта бұл меселені соңына жечезмеге ярдым етечек. Чүнки Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Қырым татар халқы ақлануы ақында эмир чықарды. Тамам бұл весиқа біздің халқымыздың менфаатларыны қорчаламыға, ақ ұқуқларыны қайрыдан теклемеге ярдым етечек. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Ахмеджетте тэквондо бойынша чемпионат ве біріншілік олып кечті. Ярышның мақсады күчлі спортчыларны сечіп, олардан Қырымның жима тақымыны тертіп етмек. Жима тақымның теркібіне кім кірді десеңіз, бұны Мавиле Эюб біле. Қырымның чешет көшелерінден келген 170-тен зияде спортчы өз күшлеріні сынамаға имканлары oldu. Yarışta 12 yaşından 19 yaşına kadar sportçular bulundular. Yarış neticesinde Қырым жима тақымының азалары белгіленді. Әрбір спортчы техник ұсталығыны нұмайыш етіп, зафер қазанмақ мақсадыны қойды. Мен бұл ярышқа семерелі идманландым, қиын олды, ләкин мен ғалибе қазандым. Ғалибені елді етмек қиын олмады, чүнки рақыбымнен көрешкен едім. Yarışның тантаналы açılığında musafirlerde bulundular. Yarımadada тэквондо бойынша yarış өткөрүлүві муйым олмақнен береберлікте рахбетлі olması шарттыр, деп қайдетті Қырымның спорт назиры. Назир спортчыларға мувағайтлер тілеп, яны ғалебелеріні тіледі. Әрбір ярыш муйымдыр. Бұл ярыш есе сечім ярышыдыр. Мында ғалебе қазанғанлар иллеріде Русия жима тақымының азасы олмақ үшін күрішіджеклер. Не қадар чоқ бойлы ярышлар кечсе, о қадар яшларының бұл спорт чешітіне мерағы артыжақ. Yarış meraklı keçti. Sportçular kaydetkенлеріне көре, yarış ustalık seviyesini artırmağa silten beri. Çünkü әрбір рақып күчлüdür. Yarış devamında 6 sportçı разряд ve қара құшақ сайыблері oldular. Бүгін мен бірінші разряд сайыбы олдым. Бұл мүкафатларының сайыбы олмақ үшін чоқ ярышларда иштирах етіп, зафелеріні қазанмақ керектір. Я занимаюсь тэквондо. Тэквондонен мен балалықтан оғрашам. Йыллар девамында қара құшақ сайыбы олмақ мақсадыны қоя едім. Веня ет бүгін мен бұл құшақны сайыбы oldım. Men memnunum. Teşkilatçılar kaydetkенлеріне көре тэквондо спорт чешітіне яшлардың мерағы артта ve yıl-yıldan güçlü sportçularдің sayısı artta. Demek bu doğru terbiyedir. Teşkilatçılar tarif etkенлеріне көре Қырым спортчылары emde Рус yarışlarında iştirak etip bir sıra muvaqqatlarga eriştiler. Біз енді Женю федераль оқырығының ярышларында иштирах еттік. Біздің екі қызымыз муафақиетлерге еріштілер. Максудова Медине күміш мүкафатына, Кайбулаева Фера есе 3-ші ерге нәйіл олды. Менің фікірімше бұл yüksek нәтижедір. Бөйлі кібі ярышларда біздің спортчыларымыз өзлеріні сынап, бір sıra мүкафатларға еріша білерлер. Yarış neticesinde Қырымның жима тақымына 6 sportçı belgelendi. Endi олар Rusya çempionatına hazırlıklar görelер. Yarış Anapa şehrinde fevralın 16'sından 21'ine kadar geçecek. Mavile Eyyup, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Албат көйінде Қызылташ футбол клубы Ветаврия Ахмеджет тақымы арасында арқадашлық матчы кечті. Футбол авескерлары ойынны мерақ иле көзеттілер. Гүлнара Каримова тәфсилатлар иле.
Arkadaşlık maçlar oyuncuların ustaligini, kabiliyetlerini ve beden şeklini göstermek için geçirilir dep kaydetti Kızıltaş futbol takımının prezidenti Albert Kurşutov. Birinci taymni ko'rgan insanlar bileki biz istagan natijalarini ko'rsatamiz. Oyuncular bu sene endi ikinci kere oynaylar. Fevralning 8'inde çempionat olacak. Oyuncular ona hazırlık ko'raylar. Kaydetmek gerek ki oyununu golların çokluğu yaraştırdı. Kızıltaş takımının kapı bekçisi 11 metre uzaklıktan orulgan topunu vaktinde tuttu. Таврия klubunun kapı bekçisi ise bunu becerip olamadı. Men vatandaşlarga murojaat etmek ister edim. Kızıltaş takımı muxlislerge muhtaç. Onlar faal iştirak emekni talap eteler. Kızıltaş yaş takım ve oyunlarga insanlar kele. Ama daha da çok kelgenlerini faal iştirak etmeklerini ister edik. Kızıltaşka kol tutmak için bu futbol takımının muhlisleri geldiler. Onların her biri can yürekten oyuncularga kol tutmaga tırıştılar. Bütün xorantamız ile oyunlarga kelemiz. Kızıltaşga maşallah pek yaxşı oynaylar. Gollar da ola. Biz ise ogde galebeler olur. Olar yüksek seviyege çıkarlar degen ümittemiz. Klubda Kırımtatar balları çok olganı pek yaxşı. Olar Kırımda yaxşı futbol oyuncuları olganını tasdiklaganlarını isteyimiz. Yalta şehir klubunun oyuncuları rakipleri hakta yaxşı sözler ayttılar. Bundan gayrı olar galebe kazanmaga niyet edeler. Таврия bu herkesge belli takım. Anda tecrübeli oyuncular. Olar ile oynamak meraklı. Biz ise yüksek liga yarışına geçmege ve bu il öz muhlislerini kovandırmaga isteyimiz. Arkadaşlık maçı muzbet netice ile yekunlendi. Oyun yutuksuz hesap ten yani 3-3 oldu. Futbol aveskarları eminler futbol takımını da çok galebeler bekley. Gulnara Karimova, Alişer Alimov, Millet üçün. Fevralning 9'ında Franko adına ilmi kitapxanede saat 15'te Kırım Cumhuriyetining Medeniyet Nazir Muavini İsmet Zaatovning kitabı taqdim etilecek. Onun serlevасы Крымский государственный татарский театр оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937-38 годах. Bu neşir Kırım'da opera, teatr ve baletni yanıdan tıklemege yardım edecek. Tedbirge hocalar, medeniyet vekilleri, kitapxane xadimleri, okuyucular davet etli. Şimdilik bu hepsi malumat olup geçken vakalar hakkında daima haberdar olunuz ve geleceği haberler informasyon programmasını saat 20:30'da Hasan Abibulayev ile kaçırmanız. Biz ile olunuz yarınға kadar sağlıkla kalınız.